الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pananggungan haram Islam, alhamdulillah, magsusukur na ito po Allah subhanahu wa ta'ala. Yan inisap kita nyo dihilan waktu amuin maaon na antara na ito yung pagkatuntog dia tuntuni waktu ini waktu parsupuan siguro na ito mulia amuin lauta Vice President sin Nidal Islam Foundation sarta co-founder na isa damikian amuin Rais sin Muassasatut Diya damikian mudir na isa sin Ma'hadud Diya ini kaniya il waktu sa sumagawa ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala yari aon dahil mga kataw-tay manghuran dia akad niya marikato makuyak kita langta kimita kanila sebab yang pa ini nakakuha inhambo kini nakatibaw marikato insyaallah subhanahu wa ta'ala na yung mga ini lundang panon nila ini dito sa Jakarta, Indonesia insyaallah ta'ala ini itokbal ko namin microphone bago na ito mulia siya na magpahati ka ito tanyo bang isyuin namin guest lang tasin na ini guru na ito mulia insyaallah wairon na rugayin din kan Shaykh Abdul Wahid Kiram balikan kapag palilan ko masura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga katautay manghuran araw ng Islam, yari kita niyo harum yan insyaallah biyasin pagkabiyak sa hansil kamu. Misal dia mga laong ta pilay rom amon waktu siyo suko-suko sinako wayro na nakatibaw marika niyo. Masalan sindia mga mamong na ako kabisihan bangman paluhayon sin Allah ta'ala kahalan sa kita ng katan. Harum ini insyaallah yari mga katautay manghuran kaguruhan nakatibaw sila marikato pa hula na to sa buwangan. Sila ini inambo karay ko ini Ustad Halil Sabdani guru ta dahing halupa suog kakilangan si mga kaguruhan sin kita niyo sarta yan turay sab siya rihaon hahula jinsan di matabang nagpapasaplag sin aga ma Islam nagdakwa rin tuhadto iwan naghindo ang mga kamuriran aon dito mahad ang mga pagtawon ma'ad al-hikmah siya hambok din ang mga guro dito sa jinsan nasar kahalupa so hambok sila rin ang mga amuin daos-baog buk na isab sindawa labi luba na roon ha Markaz al-Ijtihad hapaguhan na ni Sheikh Mujib Jabarani naroon na isab siya ini timatabang-tabang amun bang siya lang tarikwaso nayari siya riya insyaallah sila inilaw tayo biya mga dinhil kato, mga jian harum ini. Inakuyat to, biya mga bango pa makunlaw ta, biya mga kuwan, nagpakilala jasad, insyaallah. Nakalo-kalo ang akong pamahati ko mga wakto, isang da kuman sumalam-salam, nakalo biya makarihil pa kaniyo. Sana hindi mihil tuod lang tahilalaungan sa limo-limo harum ini insyaallah. Amo na in dua apa tuan? Insyaallah. Dakandilan guru haraik ta ini
di na sinagi ko pag-uhanan panag na alaw kasing guro tayo Ustad Halil Sabdani siya ini na bakas tayo sab kami nag-unay-unay sila lang tayo dahil nga mga batch simuno kamo dito wala bagyo hawak to kami nangadji ubos nagka-continue kami si pagpangadji man to pa Jakarta dito piyag pangadyan na mo alhamdulillah nagkatanggos kami kataan sin law ta piyag pangadyan dito hadto in law ta nakawa ni Kulyato Sharia Raisab yayan na inambok yaon maray kakilahan ni ura bakas tayo sa nakalecture din di mapunhatang kaminsan na siya yaon puro taring si Tangkay Kulyato Sharia Raisab nakatangbos dito Raisab kamo wala Jakarta nakamataod na rin Milka tuwi lalaongan diha ini alhamdulillahi rabbil alamin siya lang tarinday nga mga alim na kula insyaallah si lupa si Tangkay sarta day nga mga bangsa si amon lang ta badyaw alhamdulillah na malagbo ini biya mga pagsukor na to pa Allah Ta'ala aun day nga mga amon lang ta gimwa day nga mga bangsa sing kataw tayong huran na to alhamdulillah makapamong na ako panagnaan alim sin mga kataw-tay manghuran na to di halupa Pilipinas insyaallah siya yan hindi mga nag-uuhan si pag-akama dito hawla si Tangkay alhamdulillah magkano magpakad to kasi Tangkay kaya dapat to anjak sila hindi mga ray mga amuin lawg ta timutundan iban kamo dito hadto halupa si Tangkay alhamdulillah rabbil alamin dengan niya yaon Ustad atau kan Sheikh Rudin family mo ba? Al-Aldaya Ustad Rudin Al-Aldaya siya ray sa rinday ng mga nagbubuhi ilaw ta si madrasa dito si Tangkay ito insyaallah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan makuyag kita niyo kataan sinyari sila nagkatibaw nagkalamod ka to pagpangadji piyang sing kita niyo di channel sing kita niyo Islam TV amon lang ta pagkuhanan si President sin kita niya Patron Zakaria Muhammad alhamdulillah inako rida ko mari mga magpahaba pasalan kaingatan ko kamuyan diya mga mabaya na tuod kamuhati ko rumungog tumayngog simbiya mga hilalaongan ibang pangadjian amon nababaol-baol si mga kapuruhan yari-yakid ko insyaallah subhanahu wa ta'ala bihaon hitokbal ta kamo mari pahambok puro sin kita niyo amon na Sheikh atawa kan Ustad Halil Sabdani فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna sangit pa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat ibang salam papangho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muin Nabi kahinapusan diaksin Allah subhanahu wa ta'ala mamandui ang mga umat niya huling zaman dahil katigid luman mo pakasawa dari niya mga palangwan hagam Islam in taymanghud niyo ini baha bago nakita niyo sabab na bangbukon hasog madto pa dinsan in biya hantang sin pagdakwa na mo ini jari niya inambok tayo manghud nini nakabisita mari pamarka sa diya deng ha dinsan sabab hindi to bali ang katahon ako maghindok ubos magbalik na sa bago pa markas al-ijtihad sabab inpunan ko naghindok ko na markas al-ijtihad
yara ako sin mudir matupa Ma'had Al-Hikmah, Purok Bangsamoro, Barangay Kalumbang, General Santos City. Na alhamdulillah pagdatong maun pamarkasad diya na tiabit sinambok temang hudin ni dinayamang dihir isanda kumanhaw po hilalaungan kabtangan ulansang pa mga kataw temang huran na to kataw temang huran na mo apag-agama agama Islam. Dari niya mga palangongan agama Islam India karihil na mo minsan da kuman maniutiyo taptangan para kala pangadatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang takitaon hasal sila sin agama nato agama Islam. Hapanag ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon saroon doon nag-usar sin puddang sa inhambok deng mga puddang ambok deng mga puddang yusal niya amo na indayaw pangadatan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intanda niya insiya uno-uno na mayan hibin sin mga bangsa Quraysh kaniya atawa magtulak in mga Quraysh pa mga kahula-hulaan hasupaya pag mag-business muna in mapikil nila hipangandol nila in alta nila itaw nila panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasabab sin pangadatan sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamatauran Tapi luwa na hapanag nga ang simul pa agama Islam hasawab sin pangadatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lingkatan in mga manusia alam sin Makkah. Sarta giyulan siya sin mga tao Makkah al-amin. Amin tao kapangandulan. Nahasawab yato in mga bangsa Quraysh aon din kanila at niya saron doon simod paagama Islam sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam di magputing kapag amanatan sarta kapangandulan sin uno-uno na karajaan. Hangkan hasawab yato inot-inot simod in mga kasahabat, in mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam simod pa agama Islam. Intanda niya biyantog pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyabot siya Kitab mahamulya innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyantog sin Allah subhanahu wa ta'ala sabun natud ya kaum Muhammad nagaadat kaw sin pangaddatan sa taas-taas. Nagdarakaw sin pangaddatan sa taas-taas. Asawab yadto nahinang siya suntuan sin mga sila nakauna sampay pamasa bihayaon. Hanggang in kaptangan sin mga sila tao puti bat si maplagin agama Islam asabab sin puddang wayrong kasabunalan niya. Sa tumtumun na to simud in mga sila nakauna hasawab sin pangadatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab hadaman nakauna wala nagusal in Rasul sallallahu alaihi wasallam sa chat. Habihat tuhantang nag-us-us simod
in mga silabang sa Arab asabab sin hantan. Najarin niya. Habihaon bang kita o mga falangungan harama Islam. In mga sila simod paarama Islam dahil ha mga duwaing arama bang mo asubuhon may tahangkan simod sila paarama hambok dahil ha mga hikawaita nila hasabab sin pangadatan nila. Asabab sin pangadatan si Muslim amin kia sulat doon halam sin kitab nila. Amo na in Quran iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. But ang mga balik Islam ha marako magbistara dito ha Jinsan in Santos City. Kini pag-asuhon ko bihan. Ano ba haangkan lang ko dahil ha mga parsababan kaya sud mo paagama Islam. Nahambok din ha mga kiyawaita nila. Law ni hangkam kami simod sabab aun din ha mga nawasan mo kakitab-kitaban. Amo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangda siya maun pa dayaw kasuddahan iban pangadatan marayaw. Amo yan. Sabab lang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nabasta na mo kiyahatihan na mo. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapanagnaan niya hapagdakwa niya liyaway niya dahil harayaw pangadatan. Dayaw pagsumadya ha mga manusia. Amo yat tulong niya dahil ha mga parsabawan. Naintanda niya may talong niya hangkan kami dahil ha mga sabab mahangkan kami simod paagama sabab aun lang niya dahil ha makakitaan na mo Muslim marayaw pangadatan niya na in ipagyanon subay siya nagsisipat sin dayaw pangadatan. Ang kanda mga palanguan harama Islam, imano siya, inambuk tao, pakain siya binaybayan. Pakain siya hula. Apabila yaon simisipat kaniya indayaw pangadatan, natartan tutuod, dayaon day sabtiya sinhambuk kauman yaon. Minsan pa yung kaaunan niya, at inanalilibot siya sin amoy tao nag-agama duwain ng haagama Islam sa hasawat sin marayaw in pagtaamul niya atawa marayaw in pagsumadya niya na asabab ito na sa hunda isab siya diya na sin aming pagkaobserbahan ko rito General Santos City. Kamatauran, dia dari di kamatauran natinya. In katilibot nag-aagama duwaing agama. Duwaing ning agama Islam. Yaon na yung Protestan, yaon na yung Iglesia ni Cristo. Sa mga sila atin niya mabaya day sabduma magmiting-miting. Apabila kikita nila intaw yaon, marayaw in pagsumadya niya, marayaw in pagsumadya madto kanila. Na hawak to yato, amo na yato indaan, hikawaita mo in agama Islam kanila. Na amo ini in kudang yusar sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangadatan intanda niya bang takita unha mga kakisa-kisahan di anakan Sumama ibnu Uthar radhiyallahu anhu atin niya nakarungog in Sumama para kala sin agama Islam
Muna-muna simot palom sim pangatayan niya inbunsi ang mga nag-aagama Islam. Ang bukadlaw. Nagpanaw-panaw siya. Masuok pa Madina, nasagdaw siya. Sim sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia siya pa Madina. Salta ampas siya yukutan dito haksin masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nauwos na ang pabiyaitan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam yaulong niya nasagdaw na mo Sumama ibn Uthal radiyallahu anhu. Na doon mayan pagkatong si Rasul sallallahu alaihi wasallam impanag nantuin in Uthal Sumama bin Uthal nakabuno dahil ang mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampain mga nakasagayon, wala kaya ingatan in siya nakabuno dahil ang mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkatod niya, amunayaon in Sumama ibn Uthal. Naunin agi si Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat. Laong niya, katukaw pakauna marayaw. Parihalaan niyo marayaw si Sumama ibn Uthal. Silmatan inya kengatan niya nakabuno dahil ang mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa unin hinang sin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam parihalaan niyo long niya marayaw si Sumama ibn Uthal. Yarihala, yakaun in Sumama. Ubus ang padiya nagbisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubus ang pasya niya sihatan in kahantang sin agama Islam. Biyaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam para kala aturan sin agama Islam. Napagpasya to simodi Rasul sallallahu alaihi wasallam ubos yaun in Rasul sallallahu alaihi wasallam kikita nila kikita sin Sumama ibn Uthal in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat niya nagsasambahay. Kikita niya. Pagi karwa adlaw, laong si Rasul simok ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kayfa halu kaya Sumama bin ibn Uthal. Mauno na long na yung kahalan mo ya Sumama. Long niya marayaw. Marayaw long na yung kahalan ko. Sa lang niya, bang sa pamalong niya amin na puno ko ito, ba't maampon niya ako na magdiat ako kanya. Na bang kalagihan mo lang ni Rasulul Alta, na ihilihir ko lang ni kay mukatan, uno-unoing kabayan. Naway roon, pagbaita, in Rasul sallallahu alaihi nagkaiwa. Simod nagbalik. Pagi kato adlaw, subo na siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbalik. Kay pabi kaya Sumama. Bangka tumauno na kaya Sumama. Long niya marayaw. Ya Muhammad long niya bangkaw magkalagihan alta asupaya kulong niya makaihig na pamaita na kauhirihir kulong na inata. Magkalagihan mo alta. Supaya sadya kulong niya marilis. Supaya dya kulong na makaig. Namang sa pamalong na ba't amin nabunong kaya ito magkalagihan di at napalong nagkabaitaan ko, ikarihil ko kanya. Na habihad tuhantang laon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hama kasahabatan uklasin nyo lang. Kanya pawian nyo lang. Wayon nagbayta yung Rasul sa magkalagihan ako alta magkalagihan sa uklasin nyo lang kayo. Wayon kaptangan na pagdatong mambian pagpuklas man gimuha na in Sumama pag dito mayan sa roon doon ni Sumama na maygo.
Kadto nakaasubo hambok na sa sahabat. Dengan mga sahabat long niya biya din long na ipagsud paara ma Islam nang na mamaygo ko long. Na namaygo ang panagbalik madto pa Madina para Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpuasa to nainoy Rasul sallallahu alaihi wasallam may ta nagbalik pagdatong niya maun unoy na niya ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadan rasulullah. Simul paara ma Islam. Sabab may ta sindayaw pangaddatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon hapag sagaw yato bina sa siya. Sa piya taon siya marayaw, piya rihala siya marayaw. Ubos piya kita pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam inhinang niya iban sin mga sahabat niya doon ha masjid niya magsambahayang. Asawab yato simud palam simpangatayan tin Sumama ibn Uthal in iman pasababan nakasud siya pa agama Islam hasabab simpangadatan si Rasul. Najalin niya. Abihat tuhantang ya Rasulullah uno lang na inhinangon. Nang nakatukaw pahula mo pagdaw ako ito. Pasampaya pasaplagain agama Islam. Na abihat tumanhantang niyato siya pa Makkah. Pagkato niya pa Makkah, doon yung mga Quraysh, tipon niya, pasalin siya ini hambok din ang mga nakura. Malik, sinhula nila. Na pagtipon man bihan, inagi niya, in akulong niya nakauna marugal haku haagamahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaon long niya in ako gapi na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahasawab yat tulong niya minsan hambuok bigi gandum atawa bigi bugas long na di makasampay kanyo sa hinggalong na suway kamusungod pa agama Islam. Subhanallah. Suway kamulong na sumud pa agama Islam. Na hawak tuyad to nakananam gutom in Makkah. Sawab sila iniin magdarasin mga pagkaon madto pa Makkatul Mukarram. Nauno inhinang sinta Makkah inatali nila nalong niya sumulat kita pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin hipabalik na in pagdihil kato si mga pagkaon na saroon doon simulat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam intanda sindayaw pangaddatan niya siulatan niya Sumama ibn Uthal long niya bang mumatabuk insulat ko ini nalong niya dihili na ukaba nalong niya in amo in pagdamat to sin mga pagkaon atawa barang madto pahula nila. Nakita mo na mga palangamon haram Islam bang mga di mato hamasa na to ini bang dihatun hantang na makaya na kana naman niyo sayang sa insiya hasabab sin in maksud niya bang biya diin sa jahi kasud sin manusia mahon pa agama Islam. Way niya pasigpitan atawa way niya weita ni Sumama long niya na amo na salong na indayaw niya sa inabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam simulat siya kan Sumama ibn Uthal na bihaon long niya ukabana ati niya
nagparahan na madto in mga barang tudyo madto pa Makkah. Nagbalik in kabuhianan sinhula Makkah. Bihat to mga palanguan haga Islam. Mataud mga pangadatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkanda nag-ibot-ibot siya, nagbihin siya kato taniyo, ittaqullah haythu ma kunta, fa'atbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amo ini mga palanguan ng Islam. Amuin pangagdatan tabihan hipasipat kapag inhawa baranta insarayaw-rayaw pangagdatan. Naampayan nakasulat haka kitab-kitaban mangunuin pangagdatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya, maka ajaib mga palanguan hagama Islam bang mawasamuin mga panghaddatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diha na sinsapanton ni Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu ito nagsambahayang sa Makkah. Unuin hinang hinda Abu Jahal. Kaingatan niya insiya Nabi. Kaingatan niya insiya Rasul da aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa takyawaan siya lungon-lungon sin unta ang biyo po patay kud niya. Sa insiya no complain. Di siya mag-complain. Atawa di siya dugalan. Yaon siya masi-masi. Pagkatawahan sin hamasan niya. Wayroon da kaniya. Nabang mahamasa ini, amoy pagkatawahan kau, at tawahinangon kayo mo yung bihato na Allahu alam. Bang unuwaha isa bininangon niya ha mga tao amin himinang kanisidahan. Sa unuin maksud si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inhaulihan niya yung mga tao kaya hidayatan paagama Islam. Inamuno haamaun niya hiwashi namuno haamaun niya sa putika nakasud paagama Islam wayro tayo manghud niya agama Islam. Amo ini mga palanguan na mo, ihikarihil ko, muna paginhawa barad ko, insubay tuod na to, pangadjion, at awakan basahon, bang uno na mayan in pangadatan si Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasagbot pa sa Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Insa taud-taud manusia makasud palawang sinsulga dua. At-taqwa wa husnul khuluq. Insa taud-taud manusia makasud palawang sinsulga amuin sila mga manusia nagmamawa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban marayaw in pangabdatan nila. Marayaw in pangadatan nila pa anak asawa nila. Marayaw in pangadatan nila pamaas nila. Marayaw in pangadatan nila pa mga kabahayan nila. Marayaw pangadatan ha mga katautay manghuran nila. Marayaw pangadatan duwaing daing ha mga kampung niya. Labi luwa na sampay matto pa mga piyapan niya rin Allah subhanahu wa ta'ala suway ra isab dumayaw in pangadat.
Nahasawagin ni mga palangwa na kama Islam. Suway kita niyo mag-anad-anad, magsipat. Sinsipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hantang sin pag sumadya niya ha anak asawa niya, ha anak niya, yaon na asar kaya wawayta si mga kakitab-kitaban. Na inmatan niya amureto ibiya in hikarihil na mo maniyo tiyo kaptangan salta amureto ibiya mga taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala nayari inang bukte manghud na mo iyos syekro din kalusya in maka continue uno na imodo niya. Subhanakallah walhamdulillah nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wasalahan ya Rabbal Alamin. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga katautay mangmuran haaga masinallah subhanahu wa ta'ala sa taud-taud iban sin sa lago-lago pagsyukur na tufa Allah subhanahu wa ta'ala sin amuin masi-masi kita niyo diri hilan waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu amuin sa halga-halga biyo sa mga manusia ipausal kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala haamuin hinang karidaan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu paglawag-lawahon sin manusia bangkawaon na dahin kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na insyabot sin Allah ta'ala halon sin Quran bangkya pasaran sin kita niyo manusia in waktu bius sin Allah in waktu wala natu nausal hakabayaan sin Allah in waktu bang natu wala nausal hahinang hikarida sin Tuhan natu Allah biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala halong sin Quran in pangayo sin manusia lawong sin Allah ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbirji'un la'alli a'mala salihan fima tarakt. Amo yan to mga katautay manghuran haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan sa lagu-lagu iwan sin sa taud-taud syukur na to subay pa Allah sin yariin masa iusal na to bangman in katan hinang sin kita niyo ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala yariin waktu na usal na to bangman tay maong sin Allah ta'ala ikadawhat na to sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala bangman hikalagpas na to isabdain ha mga manusia nangayo pa Allah hapar man nasabot na to kay doon rabbirji'un la'alli a'mala salihan fima tarakt. Ya Allah bang magkajari pabalika kami pa dunya maita unoy sabab mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala
bukunin sabab kiabin niya in business niya, bukunin sabab kiabin niya in anak asawa niya, bukunin sabab kiabin niya in bahay niya malingkat, in katan kainginan sin manusia, kabisihan sin manusia, bukun na tuyat tu in pag-us-usan, pangayuan tanggo fa Allah, sa in piangayo fa Allah, Rabbirji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu, ya Allah, balikan na kami fa dunya, kalu mahinang namu na in wala namu na hinang waktu biusan kami time sin Allah, ipag-usal sin ibadat, ipag-usal sin amal salih fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab yato mga kiaulungan sin Allah, insa lago subay hitukbar na to syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamasa-masa na to biha, biusan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uusang paisan kita niyo biyandaan sin Allah. Sin in waktu bius ka to sin Allah ta'ala, amo na ini hikasan niya nga manusia, amo na ini isabi kabinsana ha manusia. Dahil nasa mabiyad to umat al-Islam, mga katautay manghuran na muhaaga masin Islam, pangayuon na to fa Allah ta'ala amuin matali na to in masasin kita. Pangayuon na to fa Allah in waktu sin kita bang man mahilang na to akaridaan sin Allah. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, nanali siya hambuok ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangasubo na to hagin hawabaran na to. Pilabahain ayat sin Allah tiyaimugan sin kita. Pilabahain hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na memorize sin kita. Pilabahain masa sin kita nagtadabbur ti mali ayat amuin na memorize sin kita. Ayat amuin na basa sin kita. Hi Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, haupu in sura ma-memorize sin kita niyo bangsa muslimin, parman sinallahu ta'ala halam sin Quran. Lahum sinallahu ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuan, panali kau maraw, panali kau sin capital bius kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haamuin kapital hipausal kami kay mo sin Allah ta'ala, ha business sa lago-lago, bukon business si pagdunya sin ikaw, sa business si kalapas sin ikaw day nakabinsanaan adlaw kanala. Bang natudi mausal in capital bius sin Allah, in sa lago-lago maksud hipatunay kay mo in business, bang mo mausal hado ka in business, tuan ikaw na in bang man ikaw lapason sin Allah ta'ala, lamudon sin Allah nakalukis halawon sin Quran, malugayhi Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala nagtali sin ayat din. Amunain parman nabasa na tuhain doon, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sambil na kaiyan ni Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafat Allah. Law ni Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala mga kiaulungan sin Allah, bangsad sa law niya inallahu ta'ala, wala na nagpanaog dugaing din haayat ini ataw kan hasura ini, mamarahin na tuhaman siya amuin hinangon nilain katan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin manu siya nagtadabbur ha ayat ini, mamarahin na bang niya ma-apply in ayat amuin na basta na to ayat. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala wal asr, siyapahan sin Allah ta'ala hawaktu, laong sin kaybanan ahlul ilm waktu asr,
Laong sin kaiwanan ahlul ilm hakatan waktu sabab hadugaing ayatin Allah subhanahu wa ta'ala nagsaparay sabya na sin parman ni along sin Quran wal layli ida saja wad duha hakatan marmaana in katan waktu tuan yari kita naglilibot-libot tar waktu dum adlaw in capital yan bius kay mo sin Allah kay ngatan mo subay uno in purpose sin Allah uno in business ipa business kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala nabang nato di mausal in sa laggo capital bius sin Allah subhanahu wa ta'ala in purpose niya ipatunay in business amo in business si kalapas kay mo day na pinal ka jahannam in purpose sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman niya halong sin Quran. Mga bariman long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bariman, mga nangagahari hakatunggal sin Allah. Mabaya ka kamulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baitaan ko sin tijara, sin business. Baita bahayusa sin Allah subhanahu wa ta'ala kalima tijara. Sabab in kahiligan tabiyayaon kaiwanan manusya atau kamatauran manusya bang parakala business wayruon hati niya inta nagbibisnis bankrupt atau akan lugi atau akan lusong indatungan. Sa insimud, papikilan sin manusia at sadya masabot ingan, businessman sa unin usugyaon. Simud magtu'y papangaten sin manusia, dayahan maray. Atau akan businesswoman in babae. Simud, palong pikilan, labi-labi na in bata bago, dayahan maray. Sebab wayroon nagbibisnis, di pagtuyuan sin manusia, ingan sin business bang buko ni kasan niya nga pagdunya sin manusia. Sa iningat sin Allah subhanahu wa ta'ala, but supaya magtuin attention sin manusia nagbi-business, magtuin attention sin manusia amuin mata di untong sadya. Laon sin Allah ta'ala halong sin Quran. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum mga bariman. Sebab kamu rin muna nag-istijaba, ha? Panawag-tawag sin Allah ta'ala. Putmanin Allah subhanahu wa ta'ala na nawag-tawag hadugaing ayat, istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Mga manusya, bang kamu tawagon sin Allah, katan nakita niyo manusya. Bariman, bukun bariman, muslim, bukun muslim, an sila niyo bay sa panawag-tawag sin Tuhan niyo Allah. Iban sin panawag-tawag sin Pangunatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maita istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum bang kamu tawagon sin Allah iban tawagon sin Rasul lima yuhyikum hikabuhi sin pangatayan sin ka. Hikabuhi sin kasabundalan kabuhi fa Allah Ta'ala. But supaya in kita niyo ummat al-Islam makatumtum ha panawag-tawag, makatumtum ha baita sin Allah, makatumtum ha unuin biutang sin Allah Ta'ala in ni'mat sa lagbo-lagbo, makatumtum ha unuin kapital hibutang na to. Dahil nasabab yato mabuhi kita niyo sin kabuhi sampurna fa Allah, sin buhi hadarat sin Allah Ta'ala, sabab in manusya hadi siya manaingo kihabayta sin Allah, hadi siya himinang habayta sin Allah iban habayta sin Rasul, tuwan hapangatod sin Allah patay ng pangatayan. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul ladina yadhkuruna rabbahu wal ladina la yadhkuruna rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Hiyantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia nanunungtum fa Allah, miyamagad habayta sin Allah, himihinang hadaak sin Allah, limayo haliyangan sin Allah, iban sin manusia wala nagparuli habayta sin Allah, wala nag-asip habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibura liyangan dia akan amu-amurain hinangunamuin kabayaan sin siya,
tuan lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in manusya nanunumtum fa Allah, buhiin pangatayan niya fa Allah. In manusya way paruli di manumtum fa Allah, patayin pangatun sinallahu ta'ala kanya. Dahil nasabab yato ummat al-Islam, dumuhon na to salta istijabahun sin kita amuhin panawag-tawag sinallah. Diha ini, tiyawag kita niyo sinallah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, mga bariman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billah. Laong sinallahu ta'ala, mga bariman, mabaya ka kamo. Hinduan ko, hatawakan baitaan ko sin tijara, sin business, angan-anganun sin kataan muslim, mga kiaulugan sinallahu ta'ala. Sambil bukun muslim nag-angan-angan day sab sila, biyadiin in sila lapas day nakasiksaan nga adlaw nga naman. Amo pa'y sablong ta mga bariman, silain muna mabaya tuod lapas day nakasiksaan, day nakasigpitan nga adlaw, sungsungon sin kataan manusya. Nalong sinallah subhanahu wa ta'ala, intijara magmaabda kuman bukun hiduhal sinallahu ta'ala di untong hadunya. Bukun hiduhal sinallah subhanahu wa ta'ala hadunya. Bukun daya iniduhal sinallahu ta'ala sin business panawag-tawag katutan. Sa laong sinallahu ta'ala, tunjikum min adabin alim. Ikalapas niyo in business laong sinallah, dahin haamuin siksa sa pangsan-pangsan, tiyagama sinallahu ta'ala haadlaw gana-gana. Uno ya Allah, in business biyay ta'mu kamo, laong sinallah subhanahu wa ta'ala, tu'minuna billah. Allahu Akbar. Tu'minuna billah, mga kiaulungan sinallah subhanahu wa ta'ala. Balikun na to in ayat sinallahu ta'ala, amo in piyagtadabburan hi Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, laong sinallahu ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr. Hadum adlaw mahina at mahapon mataas suga in manu siya laong sinallah, halawm siya kalugian. Illa alladhina amanu. Except laong sinallahu ta'ala, lapasun in mga sila nagsisipat sin upat parakala. Nung sinallahu ta'ala panagnaan, illalladhina amanu, lapasun sinallahu ta'ala, dahin ha mga manusya lugi lusong di adunya, bang sila abutan sin kamatay dito haadlaw akhirat, amurain masayip sinallahu ta'ala, nagdara sin pag-iman fa Allah subhanahu. Bang natuhi balik isang paparman sinallahu ta'ala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billah. Pag-iman kaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yato, mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hi Imam Shafi'i, malugay nagtatali sin ayat ini. Bang in kita niyo baru iman, bangin kita niyo Muslim, bangin kita niyo nag-angan-angan lapas in kakainang natuha dunya ini, muy pahadarat sinallah subhanahu wa ta'ala, na subay na sadya kita niyo magtadabbur sin ayat haupu dah. In ayat biyayta sinallahu ta'ala, sa marais parakato tanyo, biadiin kita niyo magtadabbur sa bangdi na to kadihilan masa, pagtadabburun in ayat sinallah subhanahu wa ta'ala, ayat haupu biadiin na kuno in ayat mahaba, aun baha waktu na to magtadabbur kanya, tuwan haunu na in kapital, hipausal kay mo sinallahu ta'ala, sa lagu kapital amunain waktu, ayaw mo tuwan usala padugaing business, in kabayaan sinallahu ta'ala, mausal mo pa business amo in kabayaan sinallahu ta'ala. In purpose sinallahu ta'ala, nagbus kay mo sin waktu yan, laong sinallahu ta'ala halong sin Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
In purpose nagbus kay mo sin kapital, amo na in waktu sa lago-lago, but supaya mahinang mo in ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto in kapital hipa business in Allah subhanahu wa ta'ala kapital. Tuan in ayat hawpo rabias sa natuhain doon. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hawpo bang di na to kadihilan waktu magtadabbur manalii sin ayat ini haunuwaha na usal nato in kauhaan tag-upat kajam pangasubuhon ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw gana-gana. Nabang-awon masa na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Busan na to, usalon na to, in pangatud na to, in panainghog sin kita niyo haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Usalun na to, taliun na to, biyadiin baha inhal sin ako, inhal sin ikaw, inhal sin taymanghud mo haaga masin Allah, inhal sin pangtungod mo, inhal sin maas mo, haayat sin Allah ta'ala. Hauno na sila, hauno sila nakabutang haayat sin Allah ta'ala. Ibalik na to in ayat sin Allah, laung sin Allah ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr. Siapahan sin Allah ta'ala hawaktu limilibut kato tanyo dum adlaw magkalugian in manusia. Manusia tuudin nasabot sin Allah ta'ala in pangasubo. In ako manusia, in ikaw uno kaw manusia, in siya uno siya manusia. Mga kiaulungan sin Allah ta'ala, ibutang nato kuno hauno in waktu nato haayat sin Allah ta'ala. Daung sin Allah, sapahan ko hawaktu limilibut ka to tanyo, in manusya halawng kalugian, amurain safe din hakalugian ha dunya, dagpagpaadlaw akhirat, bang sila abutan sin kamatay, wala sila nakasud ha upat sipat ini, in muna laung sin Allah ta'ala, illa alladhina amanu. Haunu waktu kau nag-iiman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Haunu waktu kau nagtutumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat. Inhikaruan niya. Wa amilus salihat. Iban himinang sin amal salih. Amuin amal piyag marayaw sin Allah. Amal piyag marayaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon piyag marayaw sin tao. Bukon piyag marayaw hipulan. Minsan mangifa Allah subhanahu wa ta'ala. Buko na muin baita sadya hikuan inyaun marayaw, bang wala na mayta in Allah subhanahu wa ta'ala inyaun marayaw, bang wala na mayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam inyaun marayaw, minsan in kaunan in parakala yad tumaraw ka manusya, buko na siya matag amal salih. Now, sumuno laung sin Allah subhanahu wa ta'ala illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq, amuin sila nagpatumtum-patumtumisin kasagunalan, atawa amunain sila nagdaraak pahinang maraw, amuin manglangi pahinang mangi, wa tawasaw bis sabr, iban nagwasiyati sila sin parakala pagsabar fa Allah ta'ala. In pagsabar fa Allah ta'ala, haatas tu palkala, pagsabar kau haamu hindi akan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kau imyan di mo kaya, maray binsa naon ako sin Allah ta'ala, tuwan, kalasahan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pagsabar kau hamasyat, minsan in kaunan, kainginan sin ikaw, kabayaan sin ikaw hinangon, natatkala liyangan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagsabar kau, iwan pagsabar kau haamuin, uno-uno giyanta kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang muyad to ma-apply in parakala, ikaw na yung manusya bayayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halam sin Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Intumbas sin mga sila nagsasabar fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna intumbas wayruun makabista kanya, wayruun makaitong kanya tuputin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
dahon kuin mga palanggungan na mo haaga masinallah. Pangunahan in ginhawabaran sin kami, butangon na to in waktu na to, asubuhon na to in ginhawabaran na to, bangkitan niyo nakalukis at awakan inhinang sin kita dunya. In kabisihan sin kita hadunya, nakalamod na bahahaupat sipat biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, at awakan nakabuhat din haupat sipat, delikado in kabuhay sin manusia. Bang siya abutan sin kamatay, hawala siya nakapagtaubat pa Allah. Pangman kita niyo rizikian sin taubat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, di patangsuunin niya wasin kita niyo, sahingga subay na kita niyo makatunay sin amuin dia akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maray mga kiaulungan sin Allah ta'ala, mga maastay manghod sin kami, di ko na mapahaba, so biyari pa inamuin moder sin kita niyo, amuin minsan in ginhawabaran sin kami na amuin lawong sin bahasa mustak, amuin mamaya day sab timaingo ka amuin moder sin kita niyo, moder sin amuin markas addiya, sabab na siya in labi amuin tagapanghati dahin kamo, siya amuin pangasubuhan sin kami, pagsukol fa Allah subhanahu wa ta'ala, ubos din na tawfik sin Allah ta'ala, siya amuin mag-train kamo, amuin dima kamo, amuin manuri kamo, biyadiin si maplag in risala sin Allah subhanahu wa ta'ala, kato tanyo katan, bangman in kita nyo haram parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangman in kita nyo papaghambukon sin Allah subhanahu wa ta'ala, di hadunya hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban papaghambukon day sa kita nyo pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahuli, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magsukur mga katawtay manghuran ko kaguruhan, hahimumungan kaya tukbal sing kamay doon, lando diya mga marayaw tuod dunguon, sarta himumungan natataritib-taritib, iban piuso deng hasahaya sin Quran, iban sin hadith sin Nabi nato Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Batbang hadja amuin kapagangan takaw rin ako mamain, Ustad Rodin, agad di tanasa kaw pangundungon sabab sindiya mga maglulukay kami magdurungog sin himumungan niyo karwa, magduruhon da isa insunog madtupalaw sin jantong sin kami. Sana insyaallah kalu-kalu aon da mga pagbalikan, magkatibaw ra kamo mari magbalik at tawakan kalu sampay makarina kamo, ha? So, Wadi ta kaingatanin lawong tapyo program kato tayo sin Allah Ta'ala. Labi luwa biya kayo mo yan lawong tabihaon na guro sumul-sumul pa. Narakala biya mga rikaw makalag pag-ula-ula bihayan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihayan. Na amuyad to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Katutay manghuran na mo, viewers sin kami. Amo hindi magbati laulin, himumungan lando malanabyo ngog sin kita niyo harwa sin guro, sin kita niyo harobi, alhamdulillahi rabbil alamin. Dihilan na to yad to halga, hirukot na to, hautok na to, puti iban jantong na to. Sabab himumungan bukun ula-ula matay manghud, makajugjug sin jantong sin kita niyo. Sabab
amuin malagbo kalugian singkitan niyo ini pag-usiba na to, pagpuhila na to hawak to singkitan niyo. Di na to na ka na naman ay ikaw malaas na sa to ikitan niyo ini. Inwakto na to, nalumpas na to, nadya piyag kadto kari. Piyag kita TV. Piyag FB. Piyag basketball. Nabukon bihad to sa Batyos na Drudin, hindi ang mga maksud kato, nagpakari pa dunya. Piyag kari kita niyo humati. Imingat. Muna simpaktuhan na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita niyo damikyan imiyan da isab. Biya sinagising kaibanan, sila di ba kasinguran, wayroon hinaw. Bukong biya sinako ini, labi luway mga kababaihan biya ang Ustad Halil, na matawag sa ligbuat. Inako inilong na busy. Ako pa'y magluto awan ako. Ipat pa ako anak ko. Magdakdak pa ako simbadyo. Ako pa'y manawo. Mamarahin na law na. Bangman balong na mabuntol din niya riya. Mag-ingat tirasan law na bang kita mo inapadarat sin Allah Ta'ala. Namukon biha, tumatay mangudin hibutang na to, hapikilan na to. Sabab inwakto na to, ini mahal ka, kabuhi na to ini. Bang ikaw, Ustad Halil? Oh. Kabuhi na to ini. Di taman jari himutang hadjahaway ro kapos pa igdahan. Ay makaajaib. Hawak to mga biya, mga mag-uki-uki ako, inako, Ustad Halil, ukab dabay sa ako mga Facebook yan, sa na lialabay tahinang taring ang mga pagdadawahan insya Allah. Maino-ino ako imataod page na lalike si mga magpi-Facebook amon pagmamasihatan. At tawakan amon mga tao magkakalang, mga artista, adapon in page HFB ilmo makawakaw 200 1,000 hangiwo in nagla-likes 2,000 sa yung mga artista 500,000 1 million. Subhanallah. Ulo ay maksud ini. Natin ay masulog kita niyo si biya mga parakala biya ini. Namatay manghod. Ayaw kita niyo malusong diha dunya. Ya sinakhi Ustad Rodin. Malaggo impiya maksud kato si mahasud si Allah. Marawad jamangin kita niyo magbato riha dunya. Ang palit ta kaingatan. In kita ini biya da kita sinmiyawan pa supermarket. Palawon sing grocery. Doon halawon sing grocery, biuloy na kita roon. Long nakana kaw sing kabaan mo karna mo idakaw. Luto na kaw, kawa na kaw sing halawon grocery an kata. Sa mabi ni Tomig na ringhan. Mo idakaw man to pabay. Inyan miyaw na dya kaw, humakot. Indun niya bihan, biya da kaw sing simod palawon grocery. Iyan na kaw, na inyan free. Ka na kaw. Nasa julop-julop tuan manu siya tabiya. Yaon na siya halong grocery kaya ingatan niya on dunhaw ning kabuhi niya. Konsum kun isa tinggalan ning grocery, muwi siya magtupabay kalaghan ning kabuhi anang kalaghan ning kasanyangan. Di pa siya rumasin sa taud-taud kasanyang niya rito bay niya. Nabiyan ning dunya. Ini tinggalan na grocery kita mari. Ubus yung grocery tayo nirahon tamad to palaw sing kumul.
Sabab ipagbangon ta isab dito simbay ta mahugot. Hangkan na in waktu lando mahal ka. Pasal bangway na waktu ay nakamuhin si manusia. Inakuyat to, bukod sa ito, mga niyat ko mag-lecture. Bukod na isang imaksud ko, mga mamunglaw ha-lecture si mga kaguruhan ko. Sabab, di na yan to kapulihan. Di na yan to kabunglawan, yung mga himumungan si dua kurus yung kita ng doon. Sa ini, bilang hirihil ko isab kaniyo panungtuman. Sabab sibu-sibu kita niyo maglari. Simpatumtum simbya, simpatumtum piatumtum kain na singkamuluhan sin kita. Sabab di kita niyo makasiguro diha dunya. Inguro ayaw siya maniguro. In murid ayaw siya maniguro. In makusog mag-ibadat, ayaw siya maniguro. In makusog magtahadjud, ayaw siya maniguro. Mismo in mga sila magjijihad amon nag-alop iman sin satro, timo indungo karna sin pagpasaplag sin agam, ayaw siya maniguro. Pasalan mismo haadlaw akhirat ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in muna hisabon amon mga tao na sabot kain na mga ahlul ilm, tao tagapanghati na kabas sa Quran, mga tao naligad parang sabil sa sabab sin inyat nila bukon marayaw amuin lansok ingguwa bingit in laom. Dito hadlaw akhirat, ianunda sila si mahasud siya Allah, puting mulaw na. Nagdakwa ka, supaya ianon ka sintaw, maingat ka. Nagbasa ka Quran, supaya ianon ka sintaw, maingat ka. Imatuman ka wasatro, nagbuno, timo, indugo, masupaya, maisug ka. Na, kaabalan mo ka. Naway nawang kita rito na adlaw akhirat, hanggang na ayaw kita maniguro. Subay, hinangon tato din daakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Piun tain lawi marayaw. Maglumba-lumba pa hinang marayaw. Wasari'u ila magpiratin min rabbikum. Paglumba-lumba kamu pakaampunan sin Tuhan niyo, mahasud si Allah. Hangkan na umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inagama na to Islam bang patungod pag-ibadat wayroon pagpatian. Wayroon pagpatiaga agama. Hina nga inkatan kakausan mo, sabab biya kausin na kasugpa supermarket. Open na kay mo, dahan na kausin katan kakausan mo. Luto mo. Sabab, mahaba, ipagtulak-tulak sin kita niyo. In mga hutba sin tawin ba, among mga kamaasan, ipagluko-luko nila, inma na yan malingkat. Bang natuhad siya kahatihan matranslate, inma na yan malingkat, pasal sa sararab. Sa yung problema, rin nila isabi pag-translate. Sa bang hadya yan na translate, pabahasa sin kita ni Ulando ilingkat. Mang sila lumuko na bihan, ayuhan nas, ang sapat to na? Ya ilamu anna dunya bahrun amikun amik. Awan sabi yan, pagut ba sin kamahasan?
Iwan tungkod nila. Akan uri kabiha unasun kati. Oh, lakad garika. Garika biha unasun kathir. Yung mga taugin ba, sampay pabihaon na kay manan kauman na pa. Tuwan di pa mapapidahan si hutba ini. Inyan to kaawam nila, law na amo yan in hutba. Subay Arab. Tabasay, sabi nga sila mag-Arab, magkahati sila. Dari nila kahati, amang nila kihatihan law na, kamo mga manusia, ingat kamo. Bunal tuod in dunya dagat, biasa pantun dagat. Laud malaw. Mataod na runaon manusia na lumos. Ilingkat sinwasiyat yan. Sa di ta kahati yan. Dihan matay manghod. Ayaw naman kita niyo hituras na to ba? Yung pangatayan na to, ang pagtag-ipon na to pa Allah Ta'ala. Magad na kita niyo. Impamando si mga ulama. Bangman inya kiyawa dareng haput ti sing Quran iwan sing hadith. Ay nako magduarwa. Agad na hadjakaw. Ampalan aun waktu sabi makasusay niya patuan. Tabi yaon di na makadharaakan lumukat pa. Lumukat. Di na makadha Quran lumukat pa. Naamuhan tinway na kaumiyaga da pamando yadto malago na yadto dosa mo pamahasot si Allah. Sabab inya on Quran diayta sin Allah piyaturun hanabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sampay wista pa sing kamatauran ulama sa lago-lago ni'mat amo na yung Quran. Piyaturun pa nabi na to Muhammadun alaihi salatu wassalam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim id ba'ada fihim rasulan min anfusihim. Amo na kinahit pa to. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Anong gara si mahasud si Allah sa lago-lago dihil sin Allah Ta'ala ni'mat. Amon suway pagsyukuran sin kita niyo. Yarahan kita niyo tuan Rasul. Mamanlo ka to, manghilo ka to. Guidelines sin kita niyo pagtag-ipon na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab miyari kita pa dunya, way kita piyapan jari sin Allah Ta'ala abadan wala suda. Aun maksud. Aun hipaangot. Hasupaya mapuso tayo maksud, piyarahan kita Rasul. Ubuskin Rasul yaon piyara ka to, yu'allimuhumul kitab. Manghindui kanila sin Quran, kitab na paturon din nga Allah. Nakita mo ulong sa Allah Ta'ala. Wal hikmah. Iwan hikmat at tawakan pamando si Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah. Hati niya wayron na mga katawtay manguran kamaasan manjari na to hilig buhat in-ni'mat tamba manambarihil kato sin Allah. Kulang dako man yung pagsyukur, iwan tumunay sin pardaakan si mahasud si Allah. Aka inayaw. Sampay yan ko kaya po sa FB. Aun di matong marika ko, message, translate ko. Laong na, bukon, yung kaitong
dalil sinmangi dagbus. Sarta bukod da isa blawng na ingkaputi, dalil si malingkat dagbus. Pasalan laong na in wal na puti, in sapot si manusia wal na puti sa makamuka. Ubus in Makkah, Ka'batullah, inwarna niya itong sa kaiinginan si manusia. Ang palaong na imanusia, in pangilahan kaniya, hapangaddatan niya malingkat bukon haluparagbos niya. Nahari mo palaong nahikaangkat imata mo pa Allah Ta'ala, mangayo kaw ni'mat, sin ni'mat bago, dumulan na ay mata mo. Atura na ipagsukor mo na ang ni'mat dihil kay si Allah. Sa makonwak din kita ini man kabata, mangayo hadya, masa di takayatan, na to yun, mapatutay pagsukor. Di anit tabiat sin kita niyo. Masub mangayo sa malisyo sa bandihi. Khulika jazua, idza massahu syarru manua, wa idza massahu khairu jazua. Ini tabiat si manusia. Ay kapaton? Illal musallun. Napapanjari manusia jazua, maligwat kay napaton. Bang silarya tungan kangian, idza massahu syarru jazua. Makin air. Bang sila riya tungan kanyan, mahiluhala. Makinggong yung kabuhi. Abang isabya tungan karayawan, mamagang, mag-ikot. Illal musallon. Bang hadjawayro, biyutang sinallahu ta'ala, aun mga manusia exempted, in kataan manusia, dihat yung kahalan sa long na exempted, in mga sila musallon, nagsasambahayan pa. Naimbihad to, sumayad to, pag-anad-anaran sing kita niyo, umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni'mat yan na. Hanggang na unang buktaw na nga sumo. Inya sumo niya, pagkain niya manusia. Laong sintao ini na nga sumo siya. Di sa pantun ikaw patuan, ya sumo takaw. Laong na patuan, aun kalong na kaingatan mo tao, mustajab long nindoan niya. Yan din ba nga sumo? Injawab ka niya sinaasumo niya, laong na bang mga kita, tuan, wayroon laong na kaingatan ko tao mustajab niya, sa amuralong na ingkakilahan ko laong na, amun magmumustajab haro asin kita niyo. Allahu Akbar. Nahangkan na, ayaw mo lang nawiyak sa hain jantong mo, amuin, magtawakkal ka haipon sa ipagtawakkalan mo, among tag-ipon pa Allah. Sabi ka matauran din ka, lumag, isin tao, mustajab yung dua, nato kita. Uy, tagkaingatan mismo maranta, tuwing mustajabon sin Allah, ud'uni astajib lakum. Nangkan na lang sing taway lang nagkaingatan ko tao mustajab dua magmaap ko sa kaingatan ko amo rin Allah magmumustajab sin dua. Tinay na ko maglawag sin tao mustajab direct na kaw. Ukab na lawang. Yan na kaw nakasud pa lang sin grocery, guwa na kaw hakot na kaw sin luto umuwi ko padarat sin Allah. Ina ko rin na sinagi ko kunda ko mag-lecture salta mga katotay manghuran bukunday sabi na ko yan tuwi mga amuin, biya na sinabi ko kain na sumugpat at tawakan mamunglaw. Inini, kulay mat, taupik kamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan, na ko magpahawa, kaluin mga himumungan, sin kami ito, mahinang palita, sin kita niyo, mahinang hika batok, sin kita niyo, maun paraan, mahuntol, amundan, yung kahinapusan niya suha si mahasud si Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Yari pa yung president sin kita niyo, Patuan Zakaria Muhammad.
Kalo-kalo isa maumbiya mga hikasumpat nga pa himumungan. Pilihan ko kanyain microphone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan, ina ko yan to kung dahil sabi ang mga lumanap, sumarawa, dahil ang mga himumungan, pangadjian ng Kiarhil sin muna-muna dua sila na kauna rin na amin Vice President ni Daul Islam, alhamdulillah. Kawa ko rin ang mga pangadjian nito, kamatauran. Dahil ang mga tao amoy ini kaya hinduan sin lawong sumakawa maksud nila katan pamarayaw maluhay sila makasud paara ma Islam amindiara sin Rasul karena nahailan sila sinadat palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at inin sa kaulaw laing panghindo kanila amoy kalawungan napauntol sinamin ara madiara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung biya nakawa ko biya nuktalong sin bahasa hikarwa amin pangadjian sin Kiarhil sin amok puro na to amin sa lingkat-lingkat lang ta suway na to tungdungan amoy in pag-usaha bukon impunan sin impunan niya hadya wakto magkaw sumambahayang di kapunahan ko magbayad si wakto ray usalon mo hadya ron haon na inya to katantan bang muri usalon hindi hilkay mo puunan sin Allah ta'ala ron na kautuan maluki amin waktu rihil yaon amin waktu di kakausan sin kayo ng takaw din kayo sababing katandi rihilan sin waktu kaniya magusal at ininpunan in Allah ta'ala adil siya magdihil puunan kung sing kayo ba na, tiyo inirihil lang niya, kayo mudukop na biya, hindi kayo mudukop na biya. Tumakawin Allah Ta'ala, abang siya makarihil, simo in kataan. Misang pabiyarini namin ininapsusin kayo ba na, hindi na siya, hindi na kakunanin waktu sin kayo ba na. Sibok kataan ka. Naturong na to biya, mga ripa kayo nimpunan nito. Amin tijara, lantabur, di siya magkarugi. Amad din subay patukol si kita niyo pambuk. Alhamdulillah, ito rin ang mga nakawa ko pangadjian na Indonesia ito. Di mo ko talong sin bilidan tungko, alhamdulillah. Murah-murahan, biya ito rin subing panayma si mga kaiwanan. Natawaon panayma dokain amin maksud law ta ikabuhi sin pangatayan sin tiap-tiap pambuk kay kadot tani insyaallah taala lingkat-lingkat pangadjian sin kita niyo rumian na inakuyat to magpasampay sa gabi sin ali di na mo kalupahan in pagpasampay sin salam dua apakatan amuin muna na nagkikita hawak to ini insyaallah hauno na binaybayan dahil di amin lupa sa buwangan sampai matupa ula lusun niya to sabab na yari 500 kadto tayo shaking mga kuwan in mga pagsarang sukul nila amin kikita nila kita rin di ini luwal na to ini nisan sila yan lusun niya to nalamig yan yung mga hula Islam, hula Arab. Damik yan yung riha pang daigda to Malaysia, Indonesia, ini Brunei. Nalamig luwan na to, di masuk pa rin doon. Muna yung tawi-tawi ni Lupasuki ng Basilan. Alhamdulillah, kikita sa mga katawtay mga hurad. Sarta sasabot-sabutan nila kataan pamarayaw. Iwan pagpupuyan, sarta panghindua katutan yung kataan, pangman, ini programa sini Daul Islam amuin ini magsusumpay dayaw niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amo sadya yung mga ini salam doa ko kalu-kalu kada pamukay kamu ini dimilisan sin salam saraman niya serta mapuas din dito na sunnat sini Daul Islam yung panghindua kay napusan sisunaran kaniyo to yung mga makaiklas insyaallah ta'ala. Na demikian inako patron atin nga hitukbal ko ra isa bin lawong ta sarang sukur ang mga katotay manghuran siwo dari alawon simula na to Pilipinas iban na sinhawa binaybayan amon yan kamo nagkikita salam doa na hadya kanyo salam doa na hadya kanyo ya kaya tungtungan pinambok history ka ako aw nambok puro nagtungkin
Oh. Bisa lang tayo pag-tulkin, ini mo ko na siya. Oh. Nag-tulkin, na malangog ba ko ng gulin? Bang kaulong na asuruhon, kung halong singkungol, isintuhan mo, baita ini. Ang sampay miyabot siya, bang kaulong na asuruhon si mga kampung karong halong singkungol, mauno-uno ra kami, baita ukira kami katahan. Na, salam doa hadja kanyo. Alhamdulillah, in kami rin ukira isab na kalo-kalo. In kamuroon, biya day sabhad ko, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Makuyag, in kami, katahan. Sin minsan habiya ini para kala na amuin mapaon na to yung pagpatungtong piyatungtong. Alhamdulillah. Na yari mga kaguruhan na to, insyaAllah tumukbal sila rin sabsihin. Salam ka sila sa kaniyo. Na iban, isyusyo na rin kanila yung biya mga makarhil kato. Dua sabab sa matsin president na to, nasunat na ini. Kaya kasi ni Daul Islam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna, sa lago-lago pagsukong pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pa manis minsin Nidao Islam Foundation. Sabab dia nakauna ito pagkatumtuman ko mga hasog niyan tuan na amuran pagkakita nung pamamakatin. Kung mga seminar bihan, napagpasat ko mayroon. Napagay ni atin niya kung sa jalong ka alupasang buwangas, sampai pagkatiling ka dun. Alhamdulillah, malagot ko din yung mga dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala mga nagpaon ni ajar ng Allah subhanahu wa ta'ala na serta murah-murahan insya Allah subhanahu wa ta'ala amin pahabaon pa yung perkara ini kung hat sa jawa ini sa sampai pa ang tumaog maglalawin pa yung insya Allah ta'ala na murad ini karir ko napagalang tayo hindi ang mga last dumir pagtangan ay Kamrudin sampai siya rin bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salam kasila sa pamanga amoy nagturungo paghumat pag-ini dan pa mga katotay manguran amuin wala nagkahadir pangman amuin dihil sinallahu ta'ala katot kami tawtik amuin ganapan sinallahu subhanahu wa ta'ala iban amuin salam kasila sa sin kami paamuin nagturungog tumtuman namo aw nampurubi nagdihil lecture amuin nakaiyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil ng sahabat ng asulo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin iyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ang sadya puno daw si Rasul piyahaba sinallahu ta'ala niya maba siya magkita iban sin mga umat niya iban sin makita niyo piyahon sambil lang sin sahabat ya Rasulullah in kami lang niya bukunday na mga umat kung si Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamuday ng mga sahabat ko lang si Rasul sa inkawayaan si Rasul amuin bang piyahaba sinallahu ta'ala in pangumulan niya mabalaw ang magkita iban sin kita niyo yadtuin si mood papikilan sin kami bang man amuin turungog balhormat biyaon bang amo hindi makapagkita iban sin kami hatunya bang man kami pagpagkumukun sinallahu ta'ala dito sa niya innahu waliyu dhalika wal qadiru alay mangayo kita niyo dua apa Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil